Ahee, ni mamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course namuntlha hi ta hi kha hi vulavula ku hey swi tikombi na ku ni le ka ri stylist ku nga khale ka manager ya Papa Rhulani yi dlendlembete new manager ya Papa Rhulani ku nga Philani. Yeah, so ku na post leyi Philani a nga fika a yi posta hi ti 18 ta September. Of course post leyi deletiwini already mara ni kota ku yi kuma hi screenshot. I fika a tsala ku le ka ri why u ni sukela mara ni tiva ni nga ri na problem na wena and i ni phushini i ni lumbeta hi risimu leri no ka ni nga ri tiveki no ri tiva or why ni tlanga risimu ku ve i DJ na crowd of course lava la risimu ni ku avoideni and still i vuya ka mina i ta ni phusha ku ri why ni tlanga risimu ra wena ku ve mina a ni DJ ni zamile ku va ni yimisa music kambe DJ na crowd va fositeri ku ri tlangiwa ni swi notice-ini ku ri swi tikombi na ku a wu lo ni pika but why u ni phusha. I respect you bro mara byalwa byi ku endla ku i inani i kwatisa vanhu va wrong or i hlundzukisa vanhu va wrong and yi nge chayi kahle mafra whatever mara swi kahle ni ta zama ku va professional no va ni va matured. I yini ku va matured ku tikhoma kahle ne ku tikhoma ximunhu xitswatsi la xo hetelela i nga ni phushi exikarhi ka vanhu a ndzi tshama ni dakwa and a swi vuli ku ni ximputa if ku ri na problem a hi vulavuli xihundleni mara it's fine Philani hi mini leswi a ka fika tsala so swi tikombi na ku loko ri stylist i phushena Philani over a song mani kuma yena and Philani loko kombisana ku risimu leri a hi ra yena so this we question ku hi ri risimu ra koho so ni zame ku yi languta kahle mhaka loko ku nga ku risimu rini mani ni zame ku languta na ti-performance ta Papa Rhulani ni vona ku which song can it be so loko ni languta ni kume ku it's this song guys leri so ta ri tlanga ri ka background I think hi rona leri maybe I think hi rona leri ku nga kha ku vuliwa rona because lerin'wana ni Papa Rhulani hi featured actually ro sungula risimu leri ra sala the producer lero hi mina Rhulani Papa Rhulani ra Papa Rhulani actually la ya fika ya rhangisiwa as an artist ni ku humeleni yi va ya feature ku ve na problem la so I think ta kha ku vuriwa leri because na loko ho cheka ka akhawunti ya le ka ri stylist a hi na ka akhawunti ya le ka ri stylist sweswi hi ta fika hi ri kuma ku sala the producer a ri ku ri chayeni risimu leriya of course ri ta fika ri tlanga background yi ri ku hi risimu leriya hi leri loyi a kha ri chaya sala the producer kwalano na section yaleyo leyi nga ku tlanga background I think ku ta ku vuliwa rona leri swa ku phushana ka kona swi ta swi kha swi sukela ka risimu leriwa mani ku manyana I think that's actually the case hi leswi ni swi vonisaka swona hikuva ku na performance leyi ya Papa Rhulani leyi nga hi endla le Simple Kitchen leyi risimu leri a ri tlangiwangi mani ku manyana loko u fika cheka performance loko va fika mi cheka ti-performance leti ta le Simple Kitchen risimu leriwa a ri tlangiwangi leyi ma vona yena a hi zame ku skipa fast la ma vona a ri twali still okay na leyin'wana la performance a ri twalanga a ri tlangiwanga leyi na ri tlangiwanga and then la ri ka tlangiwa kona it's this previous performance la swi tikombi na ku a va ri kerekeni ni khona la ri nga ri twa ri tlangiwa kona la I'm not sure if phati leyi ha ri kona na okay alright ya ri swi tlangiwela ka kereke leyi ku na video leyi nga deletiwa a ku ri ti-video timbirhi guys ta performance I think ku na video leyi nga deletiwa la alright fine ku deletiwa video yin'we la guys ti-video leti ni ti vonini live so video leyi ku nga Papa Rhulani yi nga performa hi risimu leriya ni ri vulaka leriya leri le ka ri ango ra yena I think ta kha ku holwela risimu leri because video leyi a ya ha ri kona va kona la live leyin'wana leyi Papa Rhulani yi nga performa including that song so I think ta kha ku holwela so swi ku ku dlidlimeta loko ku ta ku humelele after loko va ri kerekeni leyi ma vona yena
leswaku a va ri ka this church loko swi humelela. I think that's what actually happened. So ku holola risimu leriya. So a yi philano a sure ngo n'wina humesa tinsimu va rhulana a yi humesa tinsimu because yona risimu rin'we and it's bad. It's either mi humesa tinsimu or mi xava ti-beat ti chipini ma tikuma hi vo 250 va tele vanhu va talent. Mi nga tikuma ti-beat mi kota ku perform loko swi le ku hlupheni se loko se muholo so na hi va le ka ri stylist munhu loyi a nga within loko a nga ri kule na n'wina ya loko ri a mi nge ze swi tiva banda ku na teka subscribe. Mangulaba,